Ni sawa, ni vizuri kufuata utaratibu, lakini nataka nikwambie kuna vitu ambavyo tumevishikilia, tunafikiri kwamba ni vitu vya muhimu, lakini ndio vitu ambavyo vimetulimit, tunashindwa kufika kwenye utukufu wa Mungu ambao ameukusudia katika majira ya uamsho. Lakini katika kipindi hiki Mungu anapoachilia mafundisho kama haya, ujue kwamba kuna jambo jipya linazaliwa. Hata kama wewe hautataka, kuna mtu Mungu amemkusudia, kuna jambo jipya litazaliwa ndani yake. Kuna siku nilikuwa kwenye maombi, nikamwambia Mungu, tulikuwa mahali tunafanya maombi pale Chamazi. Nilienda mbele za Mungu nikamwambia Mungu, nimechoka kutembea kwenye viwango hivi vya kila siku kuwa kawaida. Naomba Mungu nihamishe, nimechoka. Niliomba maombi ambayo ni ya kishari, nikasema Mungu nihamishe, na nikasema hata kama mchungaji wangu hataki, hata kama askofu wangu hataki, naomba nihamishe nipeleke kwenye kiwango kingine, kwa sababu nimechoka kukaa kwenye hiki kiwango. Inawezekana wewe unafurahia, nakwambia unaposema utukufu umeondoka, sisi yani ndoa za Wakristo zinavunjika, hadi ndoa za watumishi zinavunjika. Kuna utukufu gani utaonekana hapo? Wewe unafikiri ni jambo la kawaida? Au unafikiri watu wanapobadilika, au mtoto wa fulani amekuwa shoga, wewe unafikiri ni jambo la kawaida? Unafikiri aliwezi kufika kwenye nyumba yako? Na vitabu vinatolewa mashuleni, unafikiri haiwezekani? Nazungumza habari tutakuwa tunaomba kuangusha ngome, tukiteka nyara kila fikra ambazo zinazuia, zinaletwa elimu zingine kwa ajili ya kuzuia utukufu wa Mungu usizuke ndani ya watu.